I'm Elizabeth. I'm the donor relations practitioner from the South African National Blood Service. This morning we are at Law School, Risseville, in partnership with Sekuriteit Sonder Grense in preparation for a big blood drive that we are hosting here at the school on Friday, the 12th of June, in preparation for the World Blood Donor Weekend. And today we are here with the Sekuriteit Sonder Grense who arrested almost every teacher here in the school to tell you more about it. Dankie Elizabeth. So ons het 6 onderwysers en 1 raadslid gearresteer. Die sterretjies wat ons gaan hou. So asseblief, elkeen het 5 punte bloed nodig sodat hulle vrygelaat kan word weer en kan teruggaan na hulle huise toe en weer by die skool kan wees om vir die kinders klas te kan gee. So asseblief, kom ons daag op, kom ons maak 'n rekord hierso en ons kom uit in getalle en ons ondersteun hierdie dag.